Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya lagi melakukan proses record video untuk takbir versi Nahawan. Jadi ada takbiran dengan irama Nahawan. Irama Nahawan adalah irama yang sedih. Jadi kita pakai takbiran dengan irama yang sedih. Kemudian dilanjutkan dengan irama yang biasa. Oke, selamat menyaksikan. Oke, itulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله